Kani kediga Batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Karibhoy Students Union kala berngem sendan ban ujor sya Chief Information Commissioner ke jela ban yok jingtip batikna halor ke jing pentrekam ya ke CSR project ha Umroi Airport hadien bakam hun satya ya ke juba bala ai da ke office u project director ke DRDA Nongpo kita ki artli ki project baka RBSU kala wat jingtip leng baka RTI ki kentup ya ke jingshna ya ke pankhana lani ke baki tip kum ka individual household latrine na ka benta ki hinriu shnong baru ka jaka site pajba lani ka washing ghat kumbala mang tengka da ka Airports Authority of India leng baka corporate social responsibility lani CSR hakishnong badon marsenda bat ka Umroi Airport kumban pentip pajba baru kat kum ke juba balayo lengba ke RTI nak benta ke individual household latrine lamang hadu kendai pu arlak tengka ban nak benta ke washing ghat bala temu ban shna harut yo Umroi lamang ha ke jinglut ke bala poi kan riu lak lai pu saw hajar tengka kaseng RBSU kala penpau pad ia ke jing songkhia ba hadien bakala wat jingtip lengba ke RTI Act arajar san kamshim layo ke jingtip ke babnya bat 8 slam ru da ketenat badai ai jingtip halor kani ke jing penteri kami ya ke project so miwan ini kalau balik pensat juga boleh baka RTI ke bang la hak madu benai ganekong sama tak trik pada ganekong aja do boleh baka CSR Airport Umroi Airport nagarian kejungi kumka Karibhoy ini kalau bang concern mana ada mentah kadang kalau bang itu mentah bah jadi ketika RTI ke bang ila apply ketika office kalau bang itu mentah ni pala banyok ya ni cuma bahasa pun bang ila sertifikat department Hoy ada jing sisya hadin bang ila pa ya kenika application ke jing kedan ke jibak ke bang leo kediang na office jo DRDA dari lembaga consulting benar Februari buat nilai isya ada jing ko kalau bang kedan bentang bana kalian ke office kamla ban provide ya information kadang kam up ya kejentip na ko blok development officer Borneo. Jadi halo kita kemudian kalau na kalian menjungi isu ya apa yang kata tetap ada ke laiko dari penajun nggak tahu kulit komplain siapa authority begini ban ai yang kejentip saya tetap ada mentar ngimi ke jubab dan ngimi penuh tersignal lagi ke lagi karet signal menikah kirim signal. Kita kalau kan miso ban penpau dengan korban kalian jangan hukum penanggalan ni iba ni penpau yang kejumplot lagi kejumpom sedia kejumpi kalau kahok kejumni kebakum kimok senang ngilak ban wat jentip habis bat ketika skim. Di nak kalian kejumni kita dibentang di mana kalian ke office kalau perbaik ini nilap penambah habis berpilih ke skim dengan arteli kata kong ketika construction of the individual household CSR latrine ban nilap untuk penambah ke function kejengka ke naik kuar lap di bat kebar nantang nilap untuk kedon ke washing hand kata ke function nama kejengka ke kat berulat lah itu sama aja bat ka among ke bakil la receive to that kalau kan arlang sau control haja aspa mungkin ka tengila pang to ka kun ko jengto ka aspect of the MOU kalau ba construction jong ka washing hat ban snaya ka washing hat kalau ba nilap kalau ba kihap ban pendet hapo kasih ko benai ladu bakil ayo pedang ya ka fast instrument kita kalau bakil ada dia rilis ya kah kata absen dari waktu bah arah Jakarta. Bat penjuru ya ketika individual household latrine kalau bagi hapan pendek apa kadar benar. Nilap hante habis ketun ke washing hand kalau bah ketum ke inspection report kebalalik
lomba kini KEE jangka di RDA na po kebala join lang inspected na po blog GE na po Muslim blog siap di blog lomba nilap pa qualification jangka kadi sa umroh nongga katpa ka resolution jangka silang pate bagi kuat kadi kanang ya kadi po sing hat kadi po root yo umroy root yo locality near Shillong Airport umroy nonga tabrika ya nakalian ka Shillong kapag kwa marbangi na to junto tolong ba nakalian ka Shillong tolong ba hadin ba ka airport kala ay ka Jakarta siya ka hadin ba ka Shillong road yo umroy kala ay ka Jakarta siya ka airport kalau ba ka airport kala ay special consider ka skin te ba kunyo pati bansumbat site jadi nak tak tahu kalau bah dulu masa kalau bah ngimei bagai ka washing hat kandon apa dia hadut mata ke nak lihat begini kumka union kalau bah di pendran ni kami kecil Islam begini ban coba yang mereka RTI begini bahwa ke kebangilap lembaga mereka RTI kalau bah incomplete belum dipercaya ya kaji kuat begini di nanti kebaar nanti kalau bah kumpai ini kalau bah kuat bah kandang ke joint inspection hari ini berarti di Panjana jangki itu pilih kisah berkidong di balayo di balakot ada sun spa ndai sun spa ndai ko artini di Panjana di kibalade komisna di aspa sampuli tena kalian di kalau bani kuat apa nilai joint inspection lang baka department la kalong sisya na takum ka plan estimate ane ka drawing jang kitiki panjana nomor katung kecintip kecini kalau baka way ke panjana ka sendor baka sami aja san spa sakuda kawai kalau ngin ka di banyo kasan aja san spa sakuda yani kuat timbang bandek ini kenapa ketika hok jumpa ba kemat ni nak lagi begini kenapa ba di bang bangsa ini kita ketika kerja kuat begini ba kebakat tu kalau mana kali begini kalau ba ngintok ke komplain sia CLC joko mekanya ketemu sia chief information commissioner joko mekanya hari ini bertemu pemerintah nah kada kerja perselen kerja ki bagi bawa kita Ni ay kecil program kebujur, kami ni bagi ke nakalian ini di department concern, kibab kita nolak dan makai ya ke information, ya ke barang ilapan, kaipor bubiang, dan ilah kaipor ya ki, kamtam kaipor ke mereka, por review COVID-19, ilah ayu kapor bakulu ya ki, walah apa yang kita impor bakulu itu nakalian bagi di department, kimpala ayah mereka. Mengenai provide any information. Hadu kan kita, jadi baru kau ni apply kita, baru apply any information. Kita lah, ada kata ni semua sakit, complain, letter. Jadi macam ni lu, yang iPhone ni di kuma, trio atau what hadu, tadi kasih, bangun tahu, macam kamu yang kamu perlukan. Information yang kalau kita kaji for akan yang tapi dan karena itu department diberikan ayat dari kita information dari kita kalau nak kalian ingin mau review dan sambil mengat depan ya kini board berikut ya kini ban provide information bagi di konsumen care mana itu karena hari ini kita case Kung nakalian ka DC ru, kapag ka head jong ka district ka jong ni, kalau dia tuklar na niya kalika, jinggok na kasi department manay ya information, siyang kinokosyono, jong kadaw pagkagi India ibroboy. Naman tadi ka hok ka jong ni, ban wat jing tip ban yo jing tip lagi department bukan. Te tang kini kita berkenaan dengan yang terjadi di penerjun atau di department.